ki khubor ka Batisi TV lawan ra ashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Ka Khasi Students Union Maulai Circle ha ka arpulai terik urumpang arajar arpuar kalayo apan sedang ya ka Macaprang Khasi League Basketball Tournament bala penilai hamadan kebadan hayo Maulai Nonglum ha kini kelempung ya khun kidon kat prat lagi kenhun na ki shenrang bat sant lagi kenhun na ki kenthai ya kini kelempung ya khun basketball la play perda dau MLA katha nyoba PT Sau Khmer ha ka jingdon rengkat u president ka KSU Maulai usamla biang bor paliar u sekretari usamla rap bor nongrum u president ke FKJJP Maulai Circle usamla kraw nong sej bala senran dau sekretari usamla Varzilino Lingdo ki dekat ka KSU bat kiwe-kiwe haba ajing keren ubah PT Sau Khmer lo pertu ya ka KSU kabala pelong ya kini ka lempung ilak kai basketball da ka jing angnuat ban kentiu ya ki jing ilak kai sports ha ka jela la ka de ka basketball football cricket bat kiwe ulapan pau ba unyai dan rengkat berbor bat ki jing temu babaha jong ka KSU Maulai bat ha kini ka sengiu ba PT Sau Khmer lo IT ru ya ka song pisa basan pawaja tengka syaka KSU Kom Shibentaban Kershan yaka bat bandan ketilang ha ka baydai bat ka jing penlong ya ka basketball. Kawai na ka jing yakun ha kini kesngi ka kenhun the making jersey rongli kala la ban perlim ya ka kenhun nang nyai kieu jersey jerngam dah nyau pesan la ar pesau basket. Ha kini jing yakun ka nam player of the match kala lej shaw samla Nathaniel Karbi jong ka kenhun the making. Ha kini kesngi kala don ru ka jing yakun jong ikan thai ha padang ka Shillong Laban kapapong ya ka jersey ka beli bat ka telilang jersey rong sao ha ka jingi lek kai ka internet bha ki thai ka telilang ki la peliem ya ka Shillong Laban da san phuwe la sau pra basket ya ka nam player of the match jong ki kan thai la yora da ka Bashisha Rani jong ka kenhun telilang Asli next time ba ki parado paraslam jongi nang ni sekamat kelang yo mensir susu ban kio rinsan om tanghaga ni ka rinsan dai syaki rinsan ki bakham sajong nomor bang istu ba kajing ai mensi ni kadai nangi hi iwei ban ni stem ba penila ban le bhai ki tim bal khat ki ban ni simanta ka ni ka tournament lasia pi yo ekana maram du rei pinum du jikerman rei haksi por matangan pinangla ban le bha bat pinangla ban kio sajong bat kham sajong bat kawai ka bang ko bang kran tolong ba haba pile kano le da ka jing tebriu teblai kanang ba pila ban kot sa ka kerdan kanam nomor beling ong onta nomor ba habang pet bang ni pai saudong ni ba kibun ki players ki ba ning dapat ki discipline kum ka football ki cricket ba kiwi ni ba kibun ba ki players handai stem por ki korno handai ai men sim ya pi kiwi player ba nang smak kanong dan syuk kata gaji do cekerman lani kan kutla ya no reno handai kan ai men CMP ba nagani gatham pinang poi pa sakoi gatham aki participant nani ki team wen shimata hakani ka match Frank Khasi League basketball tournament la penya dari ka bola circle masuk kemen kapan nakaliang di asan sekretari la kan syai hali ka por mentah nang ni syakmat nakaliang ke SKSU kakwa karong ya kaban project iki samla ka je benriu jungi ki babyang haga basketball om bersyukur da po Shillong nani po jong meklia ndekin participate ki national but international tournament kajing kentu de jonga na hilang je samla jong je benriu bali umla ari ki wei gila bali menyimla bali mempikimla bagi tim syai idon kisamla jongi kiba lag jong kata ka jingkwa ka jongki haka bade bagi disiplin kiba kwa kidon kata ka im haka ins kata ka deza jongki berlong ki basketball players barangis kam lingba ka jing kanika projection jong ka Khasi Student Union Maulai Circle bakam jo jang sentel body hi barakoi ban project isam la jungi ya ka ban kiu hagaleng ka basketball kai budon kam ni isam la jungi hab ban pen sitam mundon jige
Kadang-kadang kam ke mengitre dan kamar penstam. Kelam kajing penstam minumlah bangin poi syakmat. Kajing kerpat jongai ke samla jongi. Kalau boys and girl. Nakala jepi pinhap ban sacrifice ba piduka ban kiu hakan no bentah. Spesifik ang po na nakabanta jong i players jong basketball. Next camp na jepi penstam. Mana pering jong hi don hi ki bakwa ban kiu. Mereka locally lani po state level kiu kwa ban kiu national ba international. Baru hi kasyong hakajing na jong hi. Hakisiu hak nganti mata. Ngiso keban ma kalau ko aban pintiu yagi samla ka je benriu jungi war hakaliang jong ka cricket tara kiwi ki je benriu ki aban kiu hakaliang ka cricket bali participate nationally internationally bali bagi samla ka si jingi kemla baro ka show hakaji penshitam ka jing khot jonga ka jing wer jonga yagi samla ki benar ki desire gini ki bagi samla ki benar ki bakwa na ka benda ka cricket KSU adan ka benta yang man project nam da jong phi haba KSU ka project na ka benta jong ka basketball ka projection na ka benta jong ka cricket ka KSU ka don hadir ban Christian phi physically financially na ka yang baru hi ki rengkap para pring jong kata habang financially kanu nu kam hab da ladi ya ka ban nak le jong ingin sacrifice di samlang bayi jonga wajong kasorkar kedayu kasorkar am Krisyan kasorkar kamai kasorkar kamle nega beningkong nisyap daladi yaladi kisamla ke bayi jonga oh hani ke puar mata tapi ku aberkiu what depend hangnuru oh bi depend ni me bi depend lagi ki para jopi men jopi de kita gelong ki dependent ki benari pi pindikan pidan kami ke support wan kiu shu nang ta bade mri manu ban Krisyan pi dan dia kayeng ke sem jong pi on de bila kiu hata ke po baro ko dong eskem ke sawan ye ban sawan nagle je pi gelong ye ke ban Krisyan ye pi nasuka belong ni ke por menta nagle je na order dong way lagi KSU leader ya dan menta dos dem Sheikh Nespa sejak Nespa prapunyo balik dia ba na berada jabri hi bro kawin ndai hatu por habang sedang ya kam nak yang joma sedang di berit do men menunu Krisyan yang daldi lagi imei men ki para junga ki Krisyan juga be Krisyan nga bangon kumni bolong mata daldi lagi kajing ngakuntu ye piru mingkong lisyab hab ban penstom daldi onda pilek kiyo dada ka por ki parlo kinwan kiwi kinwan ban Krisyan ye pi KSU ka kuaru menta nang le jong ki ya ki samwa ki jong bangin kiu hakal yang jong pulit dang le kamat syafrang award kaban ai na kan jong KSU ya jepriu jong ban inspired ki samla jong hal ka por menta long brandok ka KSU ba ku ki NGOs ya behind you given support nak menta jong pi hakabade nak menta ka future ka jong pi KSU ga ai kamat syafrang award menegro tang pendap kamdek formality ban pendap kumtu aku abagi samla jongi kin kiu hakali jang jing pole iko abni iko aban penbon gi professor jongi iko aban bon gi mentai gi lecturer jongi iko aban penbon ko long gi doctor ki engineer IS officer or MPS MCS bat baru ngi kwa nakaliang jo KSU would inspire gi brio jongi kajing temu jong ga KSU in long term plan future plan ka vision gi maka nang fase te dangni dan project hakawe si baka jepriu khasi jingi chief minister khasi chief secretary khasi DGP khasi IS officer khasi MCS khasi but kui daladi ladi kata kalau menakling juga ngi ya ka vision juga KSU baka benda ka basa nakling jingi lo habban penstam numdan mano balaban khang hisin nakling jongpi dagal yang jompi ipen sistem guys kan gibriu pen sistem kalau i joki galong pernah habang itibriu teblai ke kuini Krisyan ni klem blai ni mla dan poi shenoru kisamla wajikwa ika ready made nani menta berusta menta dan bit menta
ban biang mata-mata, ka menta-menta kan put menta-menta. Idan kam nak kena jengi, ban perhat dia kan lawai pernai. Kata kena ban long ban nak kena jumpi, kanu mengitrai. Ni hak ban nak kena jengi ban penstom, kenang bakan lawai jengi kan long pernai. KSU je mulai settle, bahkan ayah syahmat, ban pelong ini tournament, basketball tournament, cricket tournament, bahkan match perang award, ban kiwi, pada ngais Cameroon nak kena joki, kerana ke mensim, ban kentiu ya ke jaberiu, ban kentiu ya ke jela, di community bahkan we kesini, bahkan jaberiu jengin, kalau ke jaberiu ke ban dalam ladi hakil yang barok, kajing kumulai berkerpang di sama jengin, ke barok ke beri new trap. Kepada tuan nak kena present di mulai cycle, secretary juga mulai cycle, members juga mulai cycle, bahkan di tournament baru ki team di nak kena mulai cycle kita mesti mentahan di upor mata, kita mesti nak baru ki beri new trap ke competition, hang ni ke competition kalau mau syuting, kita ini ke upor ke jinbit, bat kai ke berdengkam. Nak kena jadi player sini stok khamha ni hak ya ke ban nak kena jadi ban practice make a man a perfect. Jadi jingi dalam lamba je practice ni kalau belum perfect hak berdei bakal ni ke bentah. Mundan nak wi berdei ke bentah. Mundan nak wi berdei ke bentah ke ban nak kena jingi belum ban become perfect mata. Ke bentah ke basa hak ban penstom. Sanpo wajar tingkah. Dan kerjaan ya KSU nak kena tournament pada community hi benang berdekat. Berdekat pada nak kena KSU ni smart. Haba punya je program fair ke berenda babengkin tiu ya ke jeberiu. Haba ki samla je ki tiu jeberiu. Ada ke benta junga ban kit ban ba benokat bapi habaro kilian. Kemudian sibun nak yang je KSU benokat bapi ngendorokat bapi. Hak beriu bun ki junun kam ki bedai nak beta junga jeberiu hi barokoi.
Go, 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 go!